Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutandikira wetwakomye ku musomo gwaffe ogwa enyukuta zino ez'Oluwarabu nga baziwadde empeerezi eya fatha. Twakomye ku nyukuta eya sin, kiba kitegeeza tuddako ennyukuta eya shin. Shin bwe bagiwa fatha eba sha, ate sin twagambye ebeera sa. Ne bakuwa sa asha, sa asha, sa asha, sa asha, sa sha sha, sa shasha, sa shasha, sa shasha, za ta sha, za tasha, za tasha. Ozirabye nzikudiramu. Sa asha, sa asha, sa sha sha, sa shasha, za ta sha, za tasha, sha dha tha, 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 da ra sa, darasa, darasa, sha ta dha, shata dha, shata dha, shata dha, shata dha. Ozirabye? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tugenze ku level endala. Ono bakuwa line 3 wali baade bakuwa 2. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Nabagambe namba yange 0784 16 5480 0703 5745 35. Jangu oyige okusoma Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.